Meri etano akinyuma kura kumba kwithirikira ngombo bungo ejwambo kachiganisti mporo burina etete na mbere kwithira kure mawira na mbere kwithira gekira kariba gishukumbu geke itakara mba kwithira kibaromba kura barabara kathumbire chombere kwithiriki kwa mokuma mporo buria kuritirito yutene mwaka enongire 17 na ndi mporo burina itharathari che kumba kwithira gitira barabara kumba kwithira gichokaniro ringi ntukerwa ri contractor anenkiri barabara kuma mikinduro eta meathene na mbere che motora kumba kwithira kimekira lami orera karibara boku chumirite na mbere ne kwithira bakiwirirwo barabara bombete kwithira kathiri mubunge shumbe kachiganisti mporo abori oraba wite barabara ni thirite gituwe kinyamara kinene kuma mporo abori ari guchindo mwaka enongire 17 hinde barua bena yake nono mporo abori na rikete kumba kwithira gichoka mubunge wa oringi orera barabara yambirite kumba kwithira gikiro lami bombere ne ushokia nkatho nonto ba thirikari yetu ya mheshimiwa mporo onto abori nonto barabara ye meathene kenjai mwanka mikindori arombere kipindi kio uhuru na noe MP ombere kuretera uhuru wa kira furundi kwena teri muno na igwe ya barabara eu au metene tore kuringa kura bobo etoringira kabe barabara eu eronga mame yake etano na kounende nyuma ya ushokia mporo wetu ringi itukona maendeleo ya kwambiriria na ntuko inkai kana meri ena aretene barabara ei turite thine nyingi muno no ntuko urirwa kukaura ke barabara ei itaikala kinto na byo shokere murungu nkatho no ntutore ushokia mporo nyume maciara yawe ya kwambiriria kuonekana nyume meri emikai na inkone ndi barabara yetu rware wikirwa rami thinera twari ya tutimire ringi nindi mpuru muyumbe wetu ari kuo thai mpuru aburi utongoria bu ibukubwa iyo mendeleo tukona na barabara ine thai itechoka kewikirwa rami woni nkawibwa muno ke mpuru aburi na baba muthurire uma murungu batongoria mpuru aburi aikai komea ke mingi na no mwanka mwathani utongoria bubureo ake akunena nene ankuruki yau towirwe twitiganie mikindori itocokeria mheshimiwa wetu mporo aburi nkatho no ntubala miera orite na thai tumiona itowiritwe muno kamurungu amutharime na itwithirite tukacitwe muno mantu ne barabara lakini kumarira barabara lonjero ni Ruto aiso akura sa president bala onjibena mporo aburi eso ampura kura CMP bali osindwa otwika MP otiania isi ya kutwika ate mporo ate ona kura nguma kabea mwanka tha ikure barabara u ne alwamire lakini to so yankatho no murungu ari utethia mporo nkuma barabara yake wita soa bagita na mbere kwaria karibabu wite barabara yako mba kwithireki ya utethi bonene kiribo olabo wite bena wirigiro mindo yako mba kwithireki cha mauri na biashara yako mba kwithireki ukira nterei barabara no utethi watiri barabara no utethi bakuma mikindori biashara kaingi anage ni bakeya ni otonaira a biashara bakainga ingia nkuruki na nyaba tutore atori tuketha ito faindika na barabara ene nonto muntu ayeka into bia kinya kantie ya barabara ene akona mbeca na itethie kinya ke biashara ndene mikindori kombo kura na kinya skuru tukomba kona njira cia witana skuru na ngari tena mitaro kuitocokeria mheshimiwa wetu nkatho muno ndita barabara nditangwe bonda mikindori kenjai na thai tukuruka nontu barabara ikwasa wasawa uthia buru akaribaba mbicha kwithira kiwiba kwatana na itaria mporo abori kumba kwithira kithama kuma kira azimio na kwatana na thirikari William Samoei Ruto oraba weteri ni italiri nene kira kariba chiganisti nontu ba na wetiko kumba kwithira kiwatira wetina mbere kuma kira thirikari William Samoei Ruto miaka etano ethira turare twikuimba kwa ciako ana wira ke akurita twana twaga ciako tiania turatware twikuimba ciako ndi mbere akwenda omwire iboya nontu ciako itukona ndi kuthira tukwambire kuruiro boya barabara mbere era tona echoka ya urite miaka 10 mithiru kuma ya kuingwa ari kuyana tumatha twawe arachunwa arochunwa turatiwa turaimbaga ciako ende na otwonki tukuiboya ya murungu amutharime mheshimiwa wetu mporo abori tuchokia nkatho buruba na mheshimiwa Ruto nonto bo meri ena uchoka ngwene na kombo twikira kabala ka etulami tukwanga ina amutharime na mwainto binge bibinge eta na mbere uturitira ngo na itukuwatana na thirikari ra aenio Ruto na itomura nyibwa no muntu mume ararombete kura rete sendi ya simio lakini kurekio to nyonto bo interest chatiania na umire krea simio arakuma keunda na watanira thirikari re kurutangwene kenda mwananchi otiania au mbakona kiekie nete na mbere na wiciomia iboya nontu boko watanira thirikari Ruto ira thirikari nere kuturitira ngwe ya wananchi ba Kenya thai nekenda maendeleo yara yange yonthe ya witaika
tukethira tuiona na njira ira batirite na nkimucokaria nkatho nontu twamuringire aikire Azimio utala thaya thirikari-ini muntu umwe nontu bwetu tukaria antu batigania East kuma Matiani Mbichana Msimuturia Wathirinja.